Birinci mesele neyse? Batken Kim çekilse 23 olsun. Kim çekilse ikisi de bundan da liglikte alban liglikleri canı. Mıhtı oyunculardan buyurlar. Oyunlardan бұған да көп қарма албайыз, шаштырылдан ойынға байланышылы. Тестесірді жүрімізді Birinci, ikinci, üçüncü ortadan pardon komandalарды құттықтаймын. Ardayın iyilikler olsun. Çağırın sizlerге. Мына Гүлсара эженин
Как всегда, помощь келди, приздерди алып келди. Гүлсар эже молодец. Алла разы болсун Гүлсар эжеден. Биздин күчтүү волейболисткаларыбыз биринчи орунду алды, Ошту жеңди. Ошту утуп алды. Баткен кыздарыбыз, акыбыз кыздарыбыз мына бизди бүгүн силер Өрукзар деп, ушул Өрукзар коомун уюштургандар, Өрукзар деп Баткен деген кызлар бүгүн билип, агайыңардын демилгеси менен, Жылдыз эженин демилгеси менен бул жерде жалаң Баткендин төрайымдары келди. Ар бир айым